Kakun New Trip National Awakening Movement ha kajingilam jong o President State Youth Wing Samla Eric Swer kilale jungo ya kathan dauki Bakur Kabalong Kishnong Kabadon ya ke entry access jong ke international border India Bangladesh banpej hato kadon na em kajing shong shngan ne kajing yo arung tu kinong Bangladesh ya kajala jongi nakaliang jong uska trishnong jong kadauki Bakur ulpan pau hadu menta kamdon ai Kia shong suk shong shngan mbat nakaliang ki BSF ru ki strik bha kajing pahra mbat uno khar Bangladesh unom yo satia bandrung sepok kajala jongi Ki bajia man kini ki panai bladep ba pilai page na po social media po Bangladesh mo ki incident ki belajar ki po Bangladesh awak nadu ba kini jingjia namla ban len ban su keno ne ha kaliang by day bat ki border security force kupli gila taji ya ke security jongki gila pahara bah te bon ong ya kata ka jingrong jingmi thala ki beri long nang ni jaka bangi yang ka ceduk siti sa sinong jengi long kamdon syu kumba mensua ki sai wan ki ni ki baya kai ar nomor mentali kimdon syu te long daru ki yang ka bah hi ha ka baya dei bat kini nomor ka ngidon kam hi bahkan kam taj ka border jongi bangin sengai nomor Sua banjia kini ke po Bangladesh so ngi tinu song border ngi seksem ngi jing kum haki kam satu setiem haki babun ki rukom tani bu kali kum tani saruk kapot ngi sara di bateri ngi sara ni kitai ya harwe dei bat kata te long akwa ban kentu kum nya di tunjuk di council ba sua banjia kini ke kum bangalai so ba ni di basong modar song kapot ni seksem di dunia bahar kom hong hakam satu satiem pada kibala dang subuh noksa kali seningin bu ro syara bateri bisa rong bisa rak tayaro dah bede buat kini beli ki BSF bede buat ki BSF kisem ding banyak keren banyak tim terlihat nomor tim di tiki kasih hang tim long kasih jong kibun ni bapoi sini boy war penaruh seorang nong selong unang maram na siya tin katlik kaya per kaya bisa pi umla reban pasopo ini karpat mo ya ka sarkar bat tunjuk di district council bat di ban bu iki force jangki kam tamang bede sikini kapot jang kenang bakin pensuk iki BSF banyak interact banyak pasopo batang kini ki district council force iki bala bat itu bat kinu gide ki kasih kinu ki Bombay kinu gide ki Indian kinu Bombay Padong hak bayi day bat kini ki Dakar Bangladesh pindai manway paway yasim kajo sikajo. Tawak ngatip kay kabajia po Bangladesh menta nakaliang gini ki opposition ki balaya ki win menta kidon ki jing mensau dia le bat baya kwai banya put kala kum ki beriu jeng ki Imam Malik bat nak bayi day bat kini ki beriu jeng ki Imam Malik kin kwai ban man pet sani ban tengen ka bayi day bat kata long nya kum sekretari menin sau bojing nak tidak berang meeting bat BSF bakum nong nya pahara long banya pik perman bahaya keding long jingman dapat batang mangihi kamlong ga basok bat ke basingai kata kadang ngaban biang saisen ada ke sarkar tunjuk di council ada ki kloy ban le ya ka badon kam makin pha supaya yang pising sini kan kampot sok ini Aduh mentah meni da kamdon da kajing jing thot namar ngi sin ong hi ngi singai nama da kajing don ki BSF ki pensingai bah long ki bapli nakalian jong ki kat bakila ya 100% jong ki ai mo hawai ngamla ban len yang kata kami understanding ka don ni hak tit ka telit namar BSF man we BSF one man ki khap jong kari jong ni tengi ki kasinangnya ka kam sem sing hi nata ka daw long kami bandon supaya ajong keng mo pensuk ini ka kenam lawan hanya po dauki bakur ban ya kendu ya kinokit kamsnok ke nakalian jomi layo bani kendu ya skitrisnok hadin ba layo kumi ilat ta kubama bakadan ka jingnya kaja ka bajur hadu ba ka prime minister jong ka Bangladesh ka hapania suki tang nak daw kita ka resep ka jeki jong nak singapura jong ka Bangladesh habai dai ba ka reservation di kidon ki video ki balak sapryang ba kadon kajing up jingma ya ka setiap jomi mar kadon yo kala pandon kani ka kajing paiwer jomi khar Bangladesh sani kumta hin kalian kaseng mata smi lawan ban jungo ni ki thain ki bahap hapo ka border boundary jong ka India Bangladesh di istunat pat abangi kendu ya yoskitri jong ka snong bakur dauki
pulang ba nakaliang kasnong idan kita kecing kontak bat BSF pat hadu menta kamsum na don kanu ka kabupaten up ir yang mah kung ka cek menrio na kita don kasta strik ba kini ki nakaliang ka BSF ki pahara baik 24 hours bat kalong strik ba unu har bangla umla hi banwan sini klem ka Scott slag lobiang ti nakaliang sang ni tentu ketung gajing ai advice dong ketrisinong uang ba dara long kapala ba makini ki spy BSF today na kiwi ki jela batiwan ti kajing kasin hit in yesutu ma ti pat kanyarap lu dadaki don nakaliang ka disciple dadaki bu dadaki enforcement lajong nang kan sup ban identify yaki diberi lojong mah namar tentang na raw umuli BSF tentang ada ki har bangla ki wan rungtu na kini ki line bamker BSF untuk liu di nong meglaya na umdai ti hangta kala ban ki rungtu ti na kalian suni ni hap kum ka polkal parti hi sai kuntu ya kini government ba dalam kumlo ba na kalian ka council mah nani ki boro ti council ba hadli ki bodar line kimbo lak chong enforcement nang ba kinyarap ya kini ki BSF ban identity kinu ki kinong Meghalaya kinu ki Bangladesh angom tahi te yeswe hat jongka kun new trap national awakening movement te dakajing mensiam ke basokya abangi layo iha ki social media bat kilat patai kubor ya ki jingja ke bejah dari Bangladesh bar ke balabu lu ya ka syong siir syong ma ki paradok ki parasnam ki jongi ki balong ki khun ki ksir ki jong new trap new skum badan hakini ki border silintar pak Bangladesh ngimla klem lawan man yugjat ban saki ban tia kendo bat ki briu ki basong ki jaka bat ban yo ban tip ya ki jing sisa barok ki ba ka donim sisa ka jingma lani ka jing song siir ya ka jing Syong sok syong san hakini ki jaga. Timanta kumbang ilai don kat bat skatris nang bat ki dekat jong kasang ina saki sisa ba imat nakaliang ka sarkar kemi bat naka sarkar jila kila kentu sisa iban penkhani ki bor pahara hakini ki border tingi gum kenam ni bo ru kani ki jing terwa ya ki bor sensar kamtam ba kindang penkran syo yaki bor pahara namar ba kajing syong sengan ke syong kampat da i don kata-kata lese kamit ke yong hagino ki por kala ban don kijing ja seta sisilyang bodar bat simit kila ban don kijing rung tu ke basir kai bat kum kita kijing ja kinum dai banwan ja kini jaga daga sarkar ka penkran syo ja ki bor pahara kumbang ina tip ba sarkar kala impose da curfew ba ke section 144 naduk ki riu buji demit ba kan riu buji men step tinggi kirman mahapo kini ki curfew ki kenta curfew ba kan penting na ya ka jing khanglat ya ka ni ka border ba ki bri ki ban sesilyang jong pot jong Meghalaya kinum yo ban rang tu bat lada don kinu ru ki ba persang ban rung tu ba ya ki an num nyau syu kum ki nong tu nong thiem bat nyau ki da ka an ka bakham jong ka sarkar India ban pengat ki kum ki an jong kita ki nong pinyaki pertai nani ki bala cross ki wai pat ki benda jong ka state kani ka dei ka kan bu ru kum ka jing sneng ya ki wai pat lem kum ta ki nyai mlien ban nyai rung ya sa bakin pentau ki jing kulmaris kini ki jaka ki jongi te nga kum wai ni ki khat jong ka khnam ka ba hadin ba ngala dep yang ni election MP ti kibriu sana kila asi saya ke jingkersan bat ngasimet i ngamla klem dawan ban jengo yakini ki jaka bang akirmen ban nang ni sekamat nginang ai ke jingi trei ka bakhamba susu bat kibriu ki basong ke border bat ki dekat juga kenam ki perok kawai lengkat ba operation jungi bodan naka state youth wing ba Erikton Swear kuble sibun tangkini kentien